Yes. Nonge kubasha nshuti bakunze ba Cardinal TV aho muri yose mu bice bigiye bitandukanye ndabasuje cyane nkuko mubibona ndi kumwe n'umujazi mukuru Ekey Nsave. Guys, kwinshuro tugiye kuganira ku mukino urangije guhuza Mukura FC ndetse na APR FC. Uyu mukino urangiye Mukura itsinze igitego kimwe ku busa bwa APR. So guys, ngewe ndibanda ku mutoza Darikonovic amaje kubona amahirwe agera kuri 2 yo kuba yafata umwanya wa mbere akayitesha. Ntatsinda ama equipe kugira ngo asatire umwanya wa mbere. Uyu munsi agombaga gutsinda Mukura yarangiza agita siga minota rimwe hamwe n'ikipe ya mbere yo Sport. Bagagaruho bahagaze. Yagomba gutsinda Mukura nidashaka gutsinda. So guys, Darikonovic ari kuri pressure yo gushaka igikombe muri APR FC. Sibyo? Ari guhanganira umwanya wa mbere. Mukura iri ku mwanya ni wa gatatu niba atari wa kane. Iri kure cyane ntago iri guhanganira igikombe. Na equipe ikomeye APR FC Darikonovic agombaga gutsinda uyu mukino. Na kipe bidashaka igikosi. Kipe zose ziba zishaka igikosi utagira bari gupfa bose ni utashatse gutsinda. Oya. None se twibaza ikintu kimwe. Kibaza. Mukura Victory Sport. Kisinze uyu mukino. Ubundi irashaka igikombe irizara ko uyu mukino itsinze ari uzayesha igikombe. Hari igihe nindi zayitsinda. Oya. Ndagaswira. Umutoza Darikonovic yakoze ubuswa buteye bwoba cyane. Ntago ibi bintu bibaho. Yagombaga gutsinda iyi equipe kugira ngo asatire iyo Sport yamurushaga amanota atarakina umukino. None agumyemo. Wowe uri kwivugira nk'umufana nyine nakumvise. Guys, wowe se sengura umupira. Yarashaka igikombe, yarashaka intsinzi. Na Mukura yari yishaka. None se niba atsinzwe yiyahure. Ariko na amakosa y'umutoza. Na amakosa y'umutoza. Kameme ejo bundi yaragiye aratwigaragariza mu cyamahoro. Arangije afata Musanza ayikubita bine. Tugira ngo no kuri Mukura niko biragenda araza gukubita ikipe. None ndebera ibintu bamukoreye. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo y'inkende iri bupfe n'ibiti biranyerera. Y'inkende iri bupfe n'ibiti biranyerera. Ariko kira kibuga cyahuye. Ubundi iriya stade yahuye VIP. Rayon Sport yagiyeyo ibiratse kiriye. None APR babaye kubise kibyeyi. Ese ubutako mwavuze ngihene ngo yagize uti ihene yariye mucoma n'abantu n'abakiriya bayo. None se uyu munsi ifi noneho yariye irya umurobye. Ariko tubibara izaba geseri yabajya hu aya bintu nagabari ibyo ubona nibike biracyaza. Guys, ntago APR FC nk'abafana bayo turababaye cyane. Turababaye nk'abafana ba APR rwose. Twakagombye kuba dusizemo inota rimwe hamwe na Rayon Sport. Ikipe ya nyiratsinda. Ariko Darikonovic ngewe ikintu namusabira mu bigori bamujyane mu bice ntago ari kuri calibre gutoza APR. APR FC ni ikipe ya mbere ifite squad ikomeye. Hanyuma icyo turacyumvikanaho. Oya nyine nakubaje agiye kwiyahura ngo nuko yatsinze. Yakagombye kuba yatsinda Mukura. Abakinyi Mukura ifite ntago bari kuri calibre yaba APR. Urumva? Wowe uraje ufate ngo ngishimwe Pierre ngo Mario umubanjijemo kuri Musanze arabikoze kuri Musanze yari yoroshe umujyanye ku ikipe ikomeye nka Mukura Victory Sport ngo ntabanzemo ufashe Paveri ndirura mwicaza. Sibyo bintu nibyo warahiza ngo ukeneye amanota 3 ngo ku gikombe. Gute reka Rayon Sport yitware igikombe mushuti. Mbo guys, ariko sinzi niba na Rayon Sport biragoye kugira ngo igitware amanota 4. Kameme yenda birashoboka ko Darikonovic ashobora kwisubiraho akayakuramo, ariko burya amahirwe ari kugenda atakara ku gikombe. Ahubwo Darikonovic reka inama nkugire shira imbaraga mu cyamahoro reko wagitwara. APR ntago dushaka ko ibaza ikipe yarokirisa abakinyi kure isigaye ku rugo. Guys, ni igisebo gikomeye. Rayon Sport igasohoka. Nabibaho Rayon simaze imyaka nyene Rayon nirege none se urafata gasenyi ugeranye na APR. Nawe bitabera musore. Nawe bitabera. Guys, birababaje. Gusa reka turindire wenda wasanga football aya manota wasanga zanavamo ntawamenye. Fa kwizera. Gusa niziri imbere nazo ni iki? Reka tubyizere. Reka mbabwire rero kuntu match zizakurikirana ubu ngubu.
APR FC ifetanye umukino match ikurikira izakina na Police, ni match ikomeye cyane guys. Rayon Sport izakina na Gasogi, urumva aho ngaho bizagenda bite? Reka dukomeze tubitega amaso guys. Ikipe y'Imana sha izagijamo. So reka mbashimire rero wowe ukomeje gukurikira Credit TV umunsi ku munsi, by'umwihariko ukaba kandi kuri buto subscribe, nawe utarayikanda nicoge ngo uyikande ujye ubona amakuru abagezweho, haba mu myidagaduro, mu bukungu, amakuru agiye atandukanye ku nkoranyambaga zitandukanye uzajya uyabonera igihe. Reka mbashimire cyane, ciao ciao.